Ya. Bang. Gaspol pandai. Jangan ditekungan nih. Berasap guys. Kiri becak. Becak lama kali ini. Kena potong becak ah. Wes, master wah. Ya. Kena potong boh. Ya. Bang. Ya. Bang. Apa? Aman kan? Untuk full pace guys. Crash guys. Ada aman. Macam tahu kali kamera dia nih. Motong. Oke. Bagus kameramen. Ayo Bang Pul. Lepas remnya. Gak ada kacamata guys. Abu. Gak nampak jalan guys. Tuh guys. Aman Raka? Aman Raka? Bawah sudah kejar masih ini. Mana? Kah? Ini kok. Potongnya kami jadi kuala dia. Nah yuk, untung ke batu tadi lah. Masuk Babul. Ayo kameramen. Wah, jangan berabu guys. Kencang semua nih guys. Mana kameramen tadi bang? Masuk Bang Pul. Oke. Masuk. Ayo.
Aduh ini. Hah? Terus? Jatuh. Enggak. Aku dorong. Abang nunggu kau terus. Kau lupa. Terus. Nampak nih. Terus. Terus. Dia tak potong-potong lah nih. Ayo, gambar baby. Woo. Ayo, ayo, ayo. Ayo guys. Mame. Ayo. Ada di bawah tu aja, lagi sampai nih. Ayo Mamen, ayo. Ayo Mamen, tunggu bawah tu saja ya. Tunggu sini anu. Saja motor bar. Kameramen.